Акшамлар Милет телеканалында хаберлер автан нәтижелері. Студияда мен Айша Шулакова чалышам. Еді күн девамында олып кечкен ең асас әдиселер ақында ярым саат içinde тариф етежекміз. Өзімізні қорчалаймыз. Қарадеңіз үстінде Русиялы учақ Америкалы истихбарат учағыны Запад кені ақта видео нәшір етілді. Devlet Milletler Ara Komiteti İçki İşler Nazirliginin migration hizmetinin birlikte reabilitatsiya etilgen halklarının gражданларына Rusya Federatsiyasında ikamet ruhsatnamesini almağa yardım ете. Списки обобщены и направлены для дальнейшей работы в МВД по Республике Крым. Yavaş-yavaş raqimi televizionga keçemiz. Bulğanaq Badıraq köyünde maxsus kule yerleştirildi. Bu kule yakın turgan köylerge keyfiyetli televizyon signalını yetkizecek. Suvuq yaramay qoquğan ve kirli ajet yeri. Sarabuz köyünde mektep talebeleri azbarda yerleşken kenefke qatnamağa mecburlar. Siz tek bakınız nasıl alda olar? Çamur, puf, sınğan, kafel. Kırım'da milli kureş boyunca çempionatının saylav turları başlandı. Bu sefer öz güçlerini sudaklı kureşçiler sınab baktılar. Biz şimdi yaxşı hazırlanamız. Bizim balarımız güçlü. En azı 2 maşnamız bizimki olur. Bu ve diğer haberler Ahtan Nevbet'teki 20 dakika devamında. Haftanın başında Amerika Koşma Ştatlarının Arbi Deniz Kuvvetleri, Karadeniz üstünde Rusiyalı uçak Amerikalı istihbarat uçağını zapt etkeni akta videonu neşir etti. Kadırlarda görüngeni gibi Rusiyalı kırıcımız çetel uçağının yanından yakın geçti. Böyle hareketinin o silahlı olğanını göstermege istedi. Hatırlatamız, Amerika Koşma Ştatlarının Arbi Deniz Kuvvetlerinde haber etkenlerine göre Rusiyalı kırıcı Amerikalı uçakka hafsız şekilde hücum etken. Rusya Federatsiyasının Mudafa Nazirliginde ise çetel istihbarat uçağı Rusya'nın hava sınırına yakınlaşkanı için bizim uçağımız köke kotarıldı dep anlattılar. Amerika uçucusu öz yolunu deniştirdi ve Rusya teritoriyasından uzaklaşkan son Rusya kırıcısı aerodromga kayıttı. Ayдар ve asker batalyonlarının arbileri Geniçisk'te yerleşken Çongar Koy Hocalık Müessesini zapt ettiler. Bu yer Kırım Tatar cemaatçısı Seytumer Nimetullayev'nin omur arkadaşına aydadı. Kırım Birliği adlı regional cemaat teşkilatının reis muavini Rustem Nimetullayev'nin sözlerine göre baskıncılar şirketinin eposu hadimlerini hiç bir sebepsiz kovdular ve tıntuf geçirip başladılar. Nimetullayev bildirgenine göre İslamov'nun batalyonu biznesin kelerinden 50%'ını istedi. Akisalda Kur'antasında problemler olacağından korkuttu. Батальон Ленура Ислямова, Аскер, они уже пытались захватить у нас пансионат, это тоже в Геническом районе, где тогда это получило массовую огласку, и они как бы отошли в сторону. Да? Что на самом деле произошло позавчера? Ворвались вооруженные люди вот, в масках, в балаклавах. Вот, на тот момент там находилась моя мама Неметулаева Надия. Вот, она также является руководителем и собственником предприятия. Без всяких оснований батальон Айдар и батальон Аскер выгнали всех сотрудников с предприятия вот, и начали проводить неправомерные обыски. Да? То есть мы с вами понимаем, что на сегодняшний день правовых норм никаких в Украине, в государстве в этом нет. Şimdi ise biz emniyetli beyanatқа keçemiz. İkamet ruhsatnamesini almaq. Devlet Milletler Ara Komiteti İçki İşler Nazirliginin migration hizmeti işbirlikte reabilitasiya etilgen halklarının gражданларына Rusya Federatsiyasında ikamet ruhsatnamesini almağa yardım ete. Vesikalar noyabrının 15'ine kabul etili. Resmi kağıtlar nasıl kabul etili ve nereye müracaat etmek gerek? Bu haqda Nevbet'teki levhamız. Devlet Milletler Ara Komitетінің başı Ленур Абдураманов Сабық Совет Жумхуриетінің паспорт ведегер весиқа сайыплеріне өз үджетлеріні не вақытқа қадар денштіре білежеклеріні білдірді. Соңғы күн ноябрьның 15-дір. Сегодня мы всех граждан, которые сегодня находятся в этой сложной ситуации по оформлению этих документов, необходимо в срок до 15 числа с имеющимися у них всеми документами на сегодняшний день, что они имеют, обратиться в администрации городов и районов по месту своего проживания, в отделы межнациональных отношений для обозначения своей проблематики и для актуализации
своих проблемных вопросов. Итиразлар сургунлыкке охраганлар ве оларның якын сойларындан кабул этиле биле. Мурожат эткен инсанын янында шахсиетini таздыклаган весикалар олмак керек. Bundan da gayrı devlet sınırını keçkenini hakkında kağıtlar, реабилитация весикалары, яда реабилитация olgan insanın soylığını tazdыклаган kağıtları da olmak керек. По итогам этой полученной информации после 15 ноября нами будут все эти списки обобщены и направлены для дальнейшей работы в МВД по Республике Крым и, конечно же, федеральные органы Российской Федерации. Тизилген жедвел гайрадан янылыштырылacak ve оңа кошма малюмат көрсетілежек. Всем рекомендуем обращаться в отдел межнациональных отношений по месту жительства для того, чтобы данную категорию граждан включили в списки подлежащих легализации на основании 115 федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. После того, как данные списки будут сформированы, они будут направлены в адрес Главного управления по вопросам миграции МВД России в целях выработки механизма для легализации данных граждан на территории Республики Крым. Devlet Komitetinin mütehassıslары keçirген кабулларында эссас меселе оларақ гражданлықны ресмилештіру меселесі бақылды. Бүгін Cumhuriyetimizin территориясында içki işler nazirliginin vesikalarına binaen 1435 insanın ücretlerinin resmileştirmesinde problem var. Olardan bir kısmı ikamet ruhsatnamesini elde etti. Bazıları gражданлықны endi aldılar. Repatriantlarının problemasını çözmek için Devlet Komiteti kol tutmağa söz verdi. Sabri Alimova, Асан Зивадинов, Enver Ablaziz, millet için. Караманның юсилығына бағышланған тәдбірлер. Қырым мұсылманларының дини идаресінде Советлер бірлігінің 2 дефа Қараманы Аметхан Султанның бір асырлық юбилейні тәшкіл етілуіне бағышланған топлашып олып кечті. Бұл тәдбірде Русияның улу адлары серлевалы конкурста 3-ші басамақның кетишаты да музакере етілді. Иштиракчылерінің қайдеткенлеріне көре, намзетлердің эссас жедвеліне 2 яны ат қошылды. Бұл адларны қалқ арасында кечірілген рейберюв белгіледі. Святитель Лука Война Есенецкий ве Эфсаневи учучу Аметхан Султан. Ахмежетнің авалиманына Қараманымыздың ады берілмесі үшін қырымлылар соравда файл шекілде иштирак етмек кереклер деп қайдетті сүбеттешлер. Инсанлар топлы олған ерлерде рейберюв үшін чадырлар ерлештірілежек. Ичтимай аяқларда иш тешкіл етілежек. Махсус сайтлар яратылажақ. Рейберюв нәтижесінде 3 ат сайланажақ. Sonra олардан бірісі Ахмежет авалиманына берілежек. Конкурсның финалы ноябрьнің 12-сінден 30-на қадар олып кечежек. Мы уже начали подготовку, уже создается сейчас оргкомитет. Ну, конечно, самым лучшим памятником дважды Героя Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю, было бы наименование его именем аэропорта Симферополь. Вполне реально, что он сумеет занять первое место. Мы будем к этому призывать. Қырымда бұйық денішмелер девам еті. Асырның 3-ші мұқязлы құрыжылығы деп адландырылған Таврида трассасының тікленмесі бұйық сүрәтнен девам еті. Таврида трассасында çalışқан құрыжылар yolның en yüksek көпір қысымларыны тіклейлер. Усть-Кечет Ислам-Терек районындаки Челебели койу янында ерлеші. Көпір 45%-ға, Таврида yolның бірінші невбеті есе 85%-ға азыр. Bizim телевизион тақымымыз құрыжылық ерінде бұлынды. Onlarca kurucu çeşit техника. Bu yerde iş gece bile toxtamay. Tek zemanevi texnologiyalar kullanıla. Her şey dünya standartlarına göre. NDTS'den bu yerde büyük kopur tiklenilecek. Onun yüksekliği 5 katlı ev kadar olacak. Onu İslamterek rayonunun Çelebiyeli koyu yanında kuralar. Bu Tavrida trassasının birinci nevbetinde en yüksek suni inşaattır. Kopur tiremelerinin maksimal yüksekliği 15,5 metrini teşkil etti. Endi kopurun episi tiremeleri yerleştirildi. Bu 4 kısımdan ibaret kopur olacak. Onun uzunluğu aman 100 metrini teşkil edecek. Kurucular onun hazırlığını 45% dep tanıylar. Yol kaplaması töşelgen son bu yer koralanacak. Sızıklar sızılacak ve su fakızılıf yolları yapılacak. Kopurun 2 yolağında hareketinde bu sene dekabr ayında açılacak. Gece kunduz çalışamaz episi işler grafik boyunca becerile. Her şey yaxşı. Çelebiyeli yolu ise endi 70%-ға hazır. Bu Tavrida trassası kurulcılığında ikinci basamağının sonudur. Движение по ней будет частично. Yolda xatnaf qismet açılacak. Bu Tavrida adlı trassanın birinci nevbette çerçevesinde becerilecek. Bu kerçinin Ahmedjetke'ce 190 kilometr yol 2 yolaklı. Bu kısımda hareketinde dekabr ayında açılacak.
Таврида трассасы Керечни Ахмешит Вяхьяр или Баглайджах. Onun umumi uzunluğu 250 kilometrini teşkil edecek. Fiyatı ise 150 milyar rubleni teşkil edecek. Paralar federal bütçetten ayrılacak. Nakliye hareketi basamak açılacak. Kerech'ten Akhyargacha 4 yolaklı trassanı 2020 senenin dekabr ayında açılacak. Ayşe Şolakova, Ervin Miraleyev, Millet için. Cuma akşamı günü ise memurlar avtomobillerini marşrutkalarga deniştirdiler. Olar işlerine alışılmagan şekilde yetip bardılar. Böyle müracaatta olarga Sergey Aksyonov bulundu. Cemaat nakliyetine tamam ças pik degen vakitta minmek gerek edi. Bizim muhbirlerimiz, devlet hizmetçileri taşıyıcılarının işine nasıl kıymet keskenleri haqta tarif etmege hazırlar. Sabadan avtobus duraklarındaki vaziyet alışıklı bir manzara olup kaldı. Kalabalık vaktinde marşrutkalar yolcularla nıktalgan. İnsanlar hatta basamaklarda duralar ve avtomat şeklinde çalışkan kapılarga keder eteler. Avtobusga sığmagan insanlar ise növbetteki marşrutkalarını beklemege mecbur olalar. Nervalanalar ve işe geç kalalar. Nakliyat yaramay yürü, emde tolu. Sabah erte ve akşam bir yerge barıp çare yok. Tolu marşrutkalar bu da en büyük mesele değil. Bundan çok sakinler nakliyat tıkanıklıklarına açılanalar. Maria Koneva iki balasının Jayav yürümege karar aldı. Şimdi böyle tezce ola dep saya. Çünkü mektepke ve işe barmaga pek kıyın oldu. Derslerge yetiştirip olamayımız, geç kalamız. Zvezda Tohtav durağından Erkun Jayav yürümege mecburmuz. Endi hareket kerginleşken yollarga da yanı meseleler koşuldu. Endi aviasyonna ve Чехова sokağında hareket yasak edildi. Первая Конная sokağında tamir işler başlayacak. Cemiyet nakliyatının hareket scheması değiştirilgeni sebebinden daha çok problem peyda ola. 7 şehir marşrutlarının durakları avuştırıldı. Endi insanlar bir avtobustan başka avtobuska geçmege mecburlar. Проблема в троллейбусах. Троллейбусlarının problema peyda ola. Şimdi her yerde tamir işleri kete. Trolleybuslar Kuybышева bazarına ve demir yol tohtavına baralar. Да, yanılıklar kirsettiler. Aviasyonna sokağında da tamir işleri başladı. Şimdi hepsi nakliyat aylançık yoldan keçi ya da Grenajny sokağından katnay. Takıntıklar da ziyade olacak. Ahmetjit hakimiyeti bu vaziyetini erkun közeti. Koşma duraklarını yerleştirmege, avtobuslarının miqdarını arttırmaga ve kuruculuk meydanlarında işlerini ve texnikanı koşmaga karar aldı. Vade etkenlerine göre kapital tamir işleri müddet boyunca dekabr 20'sinde yekunilecek. Peyda olgan onaysızlıklar için afu soraylar. Sultanista Kayva, Kim Bekirov, Millet için. Bakşasaray rayonunun küçük yaşlı ve İdeş eli köylerinin sakinleri bala bakçası kurmağa rica ettiler. Yıl-yıldan ballarının sayısı artta. Mektepten evvel tahsil müesseleri ise bu yerde hiçbir vakit olmagan. En yakın bala bakçası 12 kilometre uzaklıkta yerleşi. Tafsilatlıca Sultaniya Sitakayeva'nın levhasında. Küçük yaşlar ve İdeş eli köylerinde balalarının sayısı 200'ge yakın. Şu sebepten mında her bir aile bala bakçası hakkında arzu etti. Analar öz işini taşlap balalarını terbiyelemege mecburlar. Аромат köyüne balalarını alıp gitmek kıyın, yıllar yaramay. Emde küçük balam var. Bu yerde bala bakçası olganını isteyimiz. Balalarımız pek çok. Kimer ana babalar ballarının şehirge ya da komşu köyge katnaylar. Bu küçük yaşlar köyünden 12 kilometr uzaklıkta. Ama anda katnamak pahalıga tuşu. Avtobuslarda yok. Emde kışta yaramay hava ve bozuk yollar sebebinden bala bakçasına barıp yetmek hakiki sınavga çevirili. Очень плохая дорога, из-за этого приходится... Yol pek yaramay. Bu sebepten balalarımız merkezi yoldan keteler, bu pek kıyın. Biz işke çıkıp olamayız çünkü balalarını bakmağa adam yok. Yerli sakin Server Asanov endi 8 yıldan beri bu mesele артından çapkalay. Episi idarelerge müracaat etti, mektuplar yazdı. Ama şimdi gece hiçbir netice yok. Подвоза детей нету. Avtobuslar bizde yok, büdjetten para ayrılmay. Ana babalar özleri ballarını bala bakçalarga alıp baralar. Bu maddi taraftan pahalı ola. Çoğusu ballar evde oturalar ve mektepke hazırlamayıp keteler. Yerli hakimiyet köy sakinlerinin bu meselesi haqda bile. Endi Kırım Nazirler Şurasına mektup yollanıldı. Şimdi bu sual bakıla. Biz umut etimiz ki bu obyektler kurulacak. Küçük yaşlar ve İdeş eli köylerinin balaları tufgan köylerinde bala bakçasına ve mektebine katlanacaklar.
Мемориетте ишандырганларына көре 120 ерлік бала бақчасы мұтлақа құрылacak. Енді топрақ дамартасы айырылды. Тек Жұмхуриетіміздің тәсіл нәзірлігі қарар чықармақ керек. Султаниста Каева, Алишер Алимов, Милет үшін. Ахмежит районының Сарабус қасабасында мектептің санузелі себебінден қавға чықты. Ана бабаларының шикайет еткенлеріне көре, оларының балары азбардаки кенефке қатнамаға мечбурлар. Бұл ер суық, ярамай қоқулардан нефес алмаға чаре yok. Бұл инже меселені огреннек үшін тақымымыз қасабаға ел алды. Бойлек кенефлерге балалар барамы, кечек балалар. Сістек бақыныз насыл алда олар чамур, куф, сынған кафель. Ескерген сантехника диварларда ветабанда 40 плитка. Суфа қызмақ үшін савутлар. Бұйер чоқтан тамир етілмеген, ис етілген қоқулар есе дешетлі. Балалар Иркуневге бойле шикаятлер иле қайталар. Ренкли фоторесімлер есе чоқтан интернетте чоқ музакере етілген мевзуға чевірілді. Аяқ ел қапылары артында олып кечкен шейлер ақында лав етілмей. Ләкин бұл видео ичтимаи ағларда ерлештірілген сон Сарабуздың бірінші салны мектебіндегі кенеф меселесі әр тарафқа белі олды. Біз ана бабалар топлашувда олғанда бұл кенефлеріні зиярет еттік. Үшінші хатта кенефлер қапалы. Анда килит асылған. Бірінші хатта мен көрмедім, екінші хатта есе бербат алды. Туалет закрыт, нам приходится. Кенеф қапалы олғанда біз тырыша қатнамаға мечбур қаламыз. Ойле ола ки тенефюсте етіштірмейміз. Шарайтлер ақтайсы айтмақның чаресі жоқ. Все печально. Кенеф иле бағлы проблемлер үшін базы талебелерінің сағлық проблемлері пейда ола. Иркес, бұзлу авада дышарда ерлешкен аяқ yolını зиярет етіп оламай. Меселені финалаштырған бір хусус да бар. Кенеф мектеп азбарының башқа кенарында ерлеші. Бұл 200 метр месафе. Ана бабалар комитетінің активистлері чоқтан бұл меселейле оғраша ләкин нәтижесіз. Вот я получила от... Мұны мен олардан жевап алдым. Мұнда yazылған ки әрбір хатта кенефлер ачық ве құланыла біле. Бірден олмаса да мектепке біз кіріп олдық. Ама мектептің проблемлі көшелері бойынша кезінтіні беклемек керек олды. Көргеніміз кібі башланғыч сыныфлардаки талебелер үшін бірінші қатта кенефлер яқшы алда. Екінші ве үшінші қатларда исе аяқ ел одалары керген алда бұлына. Қапулар ачық олса біле, içindeki сантехника жарты. Мектеп бинасы да ярым асыр эвелесі құрылған еді. Канализация системаның яшы да о қадар. Капиталь тамир ишлері мұнда чоқтан япылмаған. Бывают моменты, когда действительно... Были вазиет ола ки балалар чоқ олғаны себебінден канализация тықалып қала. Оның үшін ЖКХ идаресі ве мектеп арасында анлашма имзаланды. Егер бойле форс-мажор вазиетлер олса, канализация темізленген вақытында кенефлер қапатыла. Ләкин бұл сейрек ола. Шындaki вақытта канализация меселесіндегі тамир ішлерінің лейхасмета весиқалары бойынша ерлі бюджеттен 160 000 рубле айрылған. Кәғытлар экспертиза кечу басамағында. Тамир ішлері келечек сене башланacak. Бұна 1 200 000 рубле айрылған. Тәсіл идаресінде вадде еткенлеріне көре келечек сененің башында мектепте яны сантехника ерлештірілечек. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ярымада сакелері яваш-яваш рақамлы телевизионға кечелер. Кеченлері бұлғанақ бадырақ көйінде мақсус күле ерлештірілді. О яқын көйлеріні кейфиетлі сигнал еле тәмин етечек. Қырымда не вақыт аналог телевизион сөндірілежегі ақта мұхберіміз Мухаммед Зикрияев тариф етечек. Бұл Ахмеджит районында ерлештірілген бірінші антенна дегіл. Бойлек станциялар бұтын ярамадада текленілі. Пайтақтың 10 бенге яқын сакені рақымлы телевизионны мемнуетлікілі сейіретелер. Елінің сонына қадар Қырым акиметі 40-қа яқын бойле құле ерлештірілмеге планлаштыра. Данный объект выбран не случайно, потому что жители населенных пунктов Пожарская, Водная и так далее, вот этой долины, имели всегда затрудненный прием от передающей станции Симферополя, потому за счет рельефа местности. Поэтому и выбрана точка по радиопланированию именно в этом месте, чтобы покрыть зону вот этой балки,
которая идет до Николая. Чохусы гражданлар ағамылы сигналны қабыл еткен яны телевизор алмақ үшін 20 яда 30 бин рубле масраф етіп оламайлар. Ама махсус приставка алмақ үшін 1000 рубле төлемеге әркезні күчейеті. Средняя стоимость приставки на территории Российской Федерации это где-то около 700 рублей. Средняя стоимость той же антенны дециметровой тоже около 700 рублей. Но нам, чтобы не было спекуляций, мы проведем совещание, чтобы остановить эти цены, как бы договориться, чтобы на таких же порогах и оставалось. Чтобы не повторялось такого, да, как было у нас в 2015 году, когда было у нас такое массовое отключение электроэнергии, вы помните, и когда цены на генераторы росли не по дням, а по часам. Демьяновка куйнын сакины үшін бүгінгі күн байрамдыр. Оңа рахамылы приставка қойылды. Энді хартана күн Русиядегі yanılıqlarını ve sevimli телесериалларны яқшы кейфиетте сейер етежек. Конечно, очень дуже рада я. Очень дуже рада. Спасибо детям, что побеспокоили за мной. Спасибо. Очень хорошо показывая. Все хорошо. Спасибо. 2019 сенесі Бутун Русия рахамылы телевизионға кечежек. Яны елдан аналык янылавы сөндірілежек. Сеумлі янылардан айрылмамақ үшін Қырым сакинлері әвелден рахамлы телевизионны ерлештірілмеге тырышмақ кереклер. Мухаммед Зикриев и Магомед Нестуров, Миле телеканалы. Şimdi ise başka meraklı haberlerge geçemez. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin prezidenti, Kırım Cumhuriyeti'nin şerefli gражданы Fevzi Yakubov o 81 yaşını kaydetti. Fevzi Ağa Ali Okuf Yurtu'nun birinci rektoru, Tekniki ilimler doktoru, Kırım İlimler Akademiyası'nın azası. O barışık peketülüvünde, işbirlik inkişafında devlet ilmi, tekniki cemaat ve hayriye sahalarındaki irişmelerge büyük istek koştu. Telekanalımızın hadimleri onu can yürekten hayırlaylar. Uzak ömür ve kavi sağlık dileyimiz. Гаспринский adına kitapxanesinde Kırım Tatar Xoreografiya efsanesi Remziye Bakalnen Koruşev otkerildi. Efsanevi kadın bütün umurunu Kırım Tatar medeniyetini gayırdan tıklenilmesine bağışladı. Meraklı tedbir akında bizim levhamızda seyir etiniz. Samimi kucakmalar ve öpüşüvler, ayranlık ve teşekkür sözleri, hatıra bakışlar ve çiçekler. Bu akşam her şey efsanevi kadın Remziye Hanım Bakal için. Bu konu kitapxanenin okuyucular salonu Akıqi kamera teatrına çevrildi. Kırım Tatar estradasının artistleri öz hocası büyük xoreograf Remziye Bakal için oynadılar. Olar oyun derslerini Remziye Hanım'dan alğanları için pek gururlanalar. Men işledim Remziye Bakalnen, men gururlanam onu bilgen için. Bu Kırım Tatar oyunda bizim anamız. Kırım Tatar Akademik Teatrının baletmeisteri Munir Ablayev Remziye Bakal'nın her bir çıkışını gururnen hatırlay. Xoreografın aytkanına göre o Remziye Hanım'dan çok şey öğrendi. Şu sırada Kırım Tatar oyunlarını yaraştırgan elementlerini de bir-birine bağlamağa öğrendi. Sanatını sevgen adam özünden ziyade, ailesinden ziyade sanatını sever. Onun için sanatta bulgan adamlarını öncütmek gerek değil. Sanatta bulgan adamların yerini tapmak gerek, sırasını tapmak gerek, saklamak gerek. Remziye Bakal tek muhteşem oyuncu ve baletmeister değil. O alada istidatlı muallim. Remziye Hanım herkesini öğretmege, tecrübesiyle paylaşmağa hazır. Onun için o bütün tedbir devamında yaş artistlerinin hiçbirisini ögütsüz kaldırmadı. Работать надо, слышишь? Да и не с кем. Ты великолепный видишь танца, ты культурно танцуешь на сцене. Осанка красивая, а потом говорят у нас, работать над собой надо. Tedbir devamında Remziye Bakal'ın Stansim po жизни adlı kitabı təqdim etildi. Bu kitapta oyun hocası öz talibeni yaxşı bilmek gerek, onun güçlü ve zayıf taraflarını öğrenmege gerek, şagirdin için şahsi ve gözetu vazifelerini işlep çıkarmak gerektir. Onun eli ince ve umumi gayeler tizmek burculusun dep kaydetti. Kitapta da efsanevi haytarma ansamblinin tarihi de tarif etili. Kırım Tatar artistlerinin cenk, deportasiya ve gurbetlikte çeken zorlukları aks oluna. Naciye Isayeva, Ramazan Alivapov, Millet teлеканалы.
Кырымда ноябрьнын 25-шінде милли күреш боюнча экинчи сефер ачык чемпионат кечежек. Турнир Кырым жолбашчысынын кол тутугу Ведевле Думамебусы Руслан Балбектин тешебиси иле өткөрүлөжөк. Эсас бакшышлар дор тараба, пара мүкафатлары ве галиптин кушагы. Шымды регионларда саляв турлары кече. Бизим телевизион такымымыз да судаклы күрешчилердин тутушууларын сер эттилер. Бу тедбир насыл кечкенini ве бүтүн Кырымда чешит регионлар ярышларында ким иштирак этежеги Ахта мухбирimiz Safiye Şukurova tarif edecek. Тизден ату ушақтан tutmaq. Bu ibarelerinin episi profesyonel sportçılarının esas meşguliyetlerini bildiре. Sportçılar idman keçireler. Bu күреш boyunca Cumhuriyet turnirine hazırlıktır. Her bir çeki kategoriyasında birinci yerini kazanganlar avtomobil elde edecekler. Мен 6 yıldan beri күрештен оғрашам. Өзімі 80 кило чекі категориясында сынап бақмаға істейм. Әлбетте, машинанын сайыбы olmağa niyet etем. Her күнки idmanlar bütün meşguliyetlerini yerine getirmek. Sidamet Saliyev sport ustası geçken sene turnirge bir gün halkanda askerlikке çağırıldı. Bu günlerde demobilizatsiya oldu ve birden turnirge hazırlanıp başladı. Занимался борьбой Каримской. Юнан Рома күрештен оғраштым. Спорт ustası Avropa ve dünya yarışlarının iştirakçısı olan. Şimdi ciddi hazırlık koремыз ve yarışta güzel neticelerini göstermek gerekmez. Sudaklı tabiatımız ve irade gücümüz bizge galip çıkmağa yardım eder. Bu yigitler öz regionlarını takdim etmekten gayrı bakşışlar kazanmak için küreşecekler. Geçken sene İsmail Çalашев Cumhuriyet yarışta 3. yerini kazanğanıdı. Bu sefer ise küreşçi bütün gücünü toplap tırışacağım dey. Sudaklılar birinciler sırasında olmak gerek. Борьба, как бы скажем, это моя жизнь. 12 лет в спорте. Күреш менім үшін яшайыштыр. Мен спортнен 12 yıldan beri oğraşam. Biz şimdi yaşa hazırlanamaz. Bizim balarımız güçlü. En azı 2 maşnamız bizimki olur. Yılın en büyük çempionatına sportçılar ciddi hazırlık koreler. Hediyeler için en güçlüler gelecek dep hakimler eminler. Çempionat pek meraklı olacaktır. Bizim ballarımız ikinci sefere çıkarlar kureşke. Bultur da kureştiler. Medaller aldılar, prizavoyerler aldılar. Bu yıl inşallah Allah kısmet etse de maçına yutmaya niyetleniler. Kırım'da böyle derecede milli küreş boyunca çempionat ikinci sefer geçirilecek. Turnirde her bir Kırımlı sakin iştirak edebilir. Çempionatının baş mükafatları avtomobiller. Bundan da gayrı küreşçiler Kırım'ın en güçlü sportçısı unvanını kazanmak için küreşecekler. Bu unvan yıldan saklanıp kalacak. Hakimlerinin bildirgenine göre en güçlü küreşçilerinin, pelvanlarının adları efsanevi olacak. Kuşak ve unvanlar ise gurur ile taşılacak. Safiye Şukurova, Sanzi Vadinov, millet için. Kırımda haftamız böyle geçti. Sizlerge ise tek yaxşı haberler dileyim. Bizden ayrılmanız. Millet telekanalımızını seyir etiniz. Görüşkence.